uma ngabe emkhulu umuntu esephehlweni ulandela yonke imithetho ngoba noma ngabe uhleli kahle kanjani usukukhumbula ekhaya usuke wenza sure ukuthi ngifuna ukuqeda ngiphindele ekhaya manje mawususekhaya umuntu uvele ayithele ngabandayo uyazi vele sengisekhaya qinisile manzini kodwa khona into ethintile lapha manzini sike sizwe kuthiwa omunye uthola ukuthi uvaliwe yebo baba ngezizathu ezithile yebo baba asimbuke manzini lomuntu nangu manzini lomuntu lona manje uyena mhlawumbe usetheme ehlona wathola ukuthi wavala ake sibuke kanje mkhulu ake sibuke kanje nangu umuntu uyafika siyahlola mangithi ngiyayibheka la inhlolo zingitshela ukuthi ingane yaphuma kodwa ubaba nomama esebehamba waphindwa wahamba nalidlozi waphindela nalemumva uyabona ukuthi umama uyivalile leyo ngane izinto ezenzakalayo ke lezo ngoba ingane ibikade inamandla ngoba ngalesikhathi usesigodlweni sami ngenza nje ngisebenzisa idlozi lakho ukuletha abantu la ekhaya shuthi idlozi lami ngiyalitshela usukukhona nawe ngiyalitshela ukuthi ake awehlele ngezathi ngoba ngisengenzela ukuthi ngesikhathi uthwasi ubone ukuthi mawusuphuma la ekhaya uzosebenza angifuni uphume la ekhaya uthi yazi baba kusasebenzeki elami idlozi lihamba ngemuva ekulandela umsebenzi elami lizohamba ngemuva elakho lihambe phambili ukuze wena uzobona wena njengengane la ekhaya ukuthi idlozi lami liyasebenza okusho ukuthi ngamanye amazwi Ugobela uyakusho ukuthi engane la sizosebenzisa ithongo lakho ukuthi kube yilona elibiza abantu yebo inhloso lapho kumvezela umntwana ukuthi ngempela lento ayenzayo yebo baba into abantu abadala ukuze noma esesekhaya abone ukuthi abantu bofika ngoba liyakwazi ukubabiza yebo baba yebo baba yebo injalo indaba uma sekugobela mayesehamba avela angithi ke usenomona bese vele esuka ethi ayi ngeke usevuka kuba umuntu aphinda ahambe nalo ithonga lengane bese ingane igcina isalisisele dengwane nje isishawa umoya sekuyabanda esigodlweni kuyalungiseka ke kodwa mkhulu lo ngoba phela kukho ungalungiseki masihlola sithola leyo nkulumo enjalo kuyalungiseka ukulungisa kanjani na siyenze nje idlozi lakho ulihambisene nedlozi lomuntu onomona yibuke lento le ulihambisene nedlozi lomuntu onomona uma ngabe njalo uphahla uma ngabe uphahla njalo uphahla idlozi lakho uphahla idlozi lalomuntu okuthwasisile manje inkinga yalomuntu okuthwasisile unomona shuthi mayeza kuwena uyakucindezela angazi uyangizwa yini kufanele sikhiphe kulomuntu ngoba manje uyakucindezela sizokwenza nje sizokuthatha sikuhlambulule lidlozi lakho silihlukanise naleli dlozi bese angeke awusayi ukuyothwasa siyachibiyela uma ngabe imkhulu ingubo idabukile uyayithunga uyayichibiyela awuyiqali phansi awuthenga entsha yebo ke siyachibiyela silungisa leyo ndawana sisusa lomfanto wakhe womona sikufakele ukuthi ke ayi dlana mhlambe nantu ukuhamba sikubekela ukhambo olukhulu dlana nantu ukhambo olukhulu sikukalele izinsuku kuzoya ngokuthi ke ngesikhathi sihlola kuqhamuke kanjani kuyenzeka kube ukuthi kuzothiwa ayi woza uzodlela kumina wozodlela enyangeni mhlambe izinsuku engaka mhlambe 7 days mhlambe 14 days mhlambe inyanga ukuze ubone idlozi lakho liphinde liphakame ngoba ngisa manje le yanto sakuthwasa hayi ngoba nakuthwasa Nkosi yami hayi kuyafana nokuthi uyathwasa kodwa awuqali phansi angithi siyachibiyela siyasilungisa le ndawo eyonakele sichibiyele leyo ndawo eyonakele bese uyaphuma awusaphumi ngenkomo ngoba phela inkomo usuwayihlaba wena usuyaphuma ngendlela ekuzothi waphuma ngayo kodwa ngeke usaba nesisindo njengoba baba nesisindo usasephehlweni usunedlozi ke manje usunomuntu usukwazi ukuphahla idlozi lakho uphahla idlozi lomuntu onganawo umona nawe asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene sento amafasha basosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungaye seduwe Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga